تماشاوانê xanî tîvî dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we geş û baş û xweş be. Rewşa me baş e û ez gelekî kêfxweş im. Ez ê ji we re niha bêjim ji ber çi lêberiyê ji we re bêjim wekî her carê fincana qehwe we hazir be ji bo ku em kêfxweşiya xwe, nerînên xwe bi hev re legel qehweya xwe parve bikin. Fermû. Mijara sereke a vê xelekê, xeleka vê hefteyê hilbijartinên Kurdistana Iraqê, hilbijartinên Parlamentoya Kurdistana Iraqê û encamên van hilbijartina destpêkê wan, pêvajoya hilbijartinê di vê xelekê de wê hevalekî min jî hebe alîkariya me bike ji bo ku bersiva cebheya xıyanetê ku li hemberî cebheya demokrasiyê û niştimanperweriyê di van hilbijartinan de cihê xwe girt û hinek dersistend. Têk neçû ev cebheya hanê têk neçû ez nikarim bêjim têk çû lê hinek derstendin. Hevalê me ez ê di pêvajoya program de ji we re eşkere bikim bê kî ye û bersivî wî wê çawa bin yanî bersivî wî bi çi rengî bin ji kesê ku pêwîst e bersivê bigirin. Helbet ev encamên han dilê gelek kesa xweş kirin. Dilê Kurdperwer, niştimanperwer, xwedî hestên netewayî û dilê dijminan reş kirin. Yani dijmin bi hemû alavên xwe, bi hemû destekên xwe di nava Kurda de, dervayê Kurda de hewl da ku bîr û boçûnê netewî, projeya netewî, baskê netewî, dilê û mejiyê netewî di van hilbijartinên hanê de wekî aliyekî têkçûyî bide diyar kirin. Ev ji 2017 de ji referandûmê heta 19 Oktobera 2024 de hewldanên dijmin û kirêgirtî û caşên dijmin ew bû ku li cem Kurda di civaka Kurd de xwedî aliyê siyasî, xwedî helwestê netewî wekî aliyekî têkçûyî, lawaz, bêçare bide diyar kirin lê ev hewldan di hilbijartina de ne tenê derbekî mezin xwarin lê dersekî mezin jî stendin. Ku na şîwlo çi neye hestê netewayî, hîşmendiya netewayî, daxwaza netewayî a gelê Kurd ti carî wê têk neçe, wê rêya xwe nas bike, wê dengê xwe bide, ew alî, ew kesê ku xeta netewî diparêze, projeya netewî diparêze û dikare Kurda biparêze, doza Kurd li dervayî Kurdistana Iraqê jî biparêze. Ev tiştekî yanî geşbîn bû û tiştekî gelekî xweş bû. Li gorî me ne bes bû. Li gorî me hûn ji min pirs bikin wek hoşeng ji min bipirsin tu ji van encamê han razî yî? Ez ê bêjim na. Ez nerazîm. Min dixwest ev cebheya xıyanetê siktir bibe. Yani bersivekî hîna di qatî vê bersiva ku stendî hîna bêtir, bersivekî xurtir, firehtir li vê van kirêgirtiyên han, van xulam û zilamên dijmin dersekî hîna bêtir, tûştir, dijwartir bistînin, ew ê bistînin. Bêhna we firebe wê bistînin yanî.
هیویا ما او باوریا ما او کد پاشروجه ده اف کسی هان و هر کو بچن تعذیب ببن و اشکره ببن هلبت اف هلبجارتنین هانه تدی مگود اجوان انجامی هان نرازی من مهینا بهتر دخواست جه پارتی دموکرات جه جماوری پارتی دموکرات کو برسیفکی خورتر بدن یعنی جماوری کردستان عراقی گلیمه کردستان باشور مهینا بهتر دخواست که هلوسته کی ولات پاریزانه شورشگرانه و نشتمان پرور نتوه پرور هینا دقات سیقات شارقات في هلوستا کو داوان کسی هان وان آلیان هینا بهتر مدخواست از دوی واری هانه ده دواری نتوی ده نواری نشتمان پروری ده از پیچه کی ولو وکی دبیجن یعنی از تمامه یعنی از این از بهتر دخوازم جهیزن سیاسی کو گره کلو بنم لیبو سرکفتنه که برای گلی کرد حفت روز و حفت شواجی شاهی آلدار بخو و پیروز بکه و چای و قهوه خو بخو و وی سرکفتنا دیروکی براستی سرکفتنه کی دیروکی بوشی جبر چه جبر کو آلین حشدا شعبی و ایران و پککه و یکیتی نشتمان يعني ما لقرك ناوي بقهر بقي يكيتيا كريجرتين نشتمان يكيتيا نشتماني كردستان ت نشتماني تيد نمايه كو چارون ساخو قرار خو سپارتنه ایرانی خو حشتا شعبی کردن و خو پید بینن خو به ایرانی دبینن خو حشتا شعبی دبینن به پشتگیری هانه دبینن و بازاری لسر گلی کردکن و لسر کردستان دکن سر به هل يعني لسربان تيكليين قريجو بقمار بإيراني رو بحشدا شعبيره اف برسف قرتن لو ما از دبيجم كو بارتي ديمقراط بالتناقبو وكي حزب وكي هيزكي سياسي ووانا حمو لهمبري بارتي ديمقراط خودي هلوسبون بارتي ديمقراط بالتناقب بگرانیا خو داکت به گوونده هانه به کو کوالسیونه کی به پارتیه کی دن رچه بکه به کو کوالسیونه کی به اسلامی آره یا به گروپ اندن رچه بکه به تنا سری خو داکت میدانی و به سرکت لگوری انجامین دست پیکی نیزی چلو یک کرسی ده پارلمانتویا کردستانی به دست خست از هیوی دکم ev çil kursiyê hane zêde bin ev çil kursiyên hane bibin kesên ku cihê xwe tê dibigire bibin çil pêşmerge û di sengerên pêşxistina Kurdistana Iraqê de ji aliyê avakirinê ji aliyê demokrasiyê ji aliyê ekonomî ji aliyê perwerde ji aliyê tenduristî di sengerê pêşî dibin ev kesî hane ne wilo rûnê dindirê parlamento û yani tenê wilo ji xwe wekî prestîj bistînin ji vê meselanê na dibe hêjayî û layıqî dengê gelê Kurd bin mînakekî gelekî baş û gelekî xweş bidin gelê Kurd û gelê Kurd poşman nebe ku çima dengê xwe da van kesî han dibe gelê Kurd poşman bibe çima dengê xwe da aliyedin cebheyadin ew beşê ji gelê Kurd bibîne piştî heqwasa sal piştî heqwasa qirêj û gendelî ji yekîtî niştiman û goran û evê dawî dirketiye şahswar Abdilwahid ev kesên han piştî ku gelê Kurd heqwasa tiş ji wan dît dîsa ji dengê xwe da wan yani ev jî hêjayî me li ser raweste çima ji ber çi û lê bi giştî
جبهەیەکی مەزن لە هەمبەری پارتی دەموکرات هەبوو و شەڕێ خۆدە بە ئەخلاق بە هەستێ دەموکراتی بە هێشمەندیە دەموکراتی پارتی دەموکرات دەرسێکی مەزن داوان هێزیهاندان دەرسێکی مەزن لە دەموکراسیەدە دا و قەزەنج کرد ez hêvî dikim ev qezenc cîhanê firehtir bi geştir bi ji heqê min e ji mafê min e ez kêfxweş bim tevlî ku ez ne yanî pir rexneyê min li ser Partî Demokrat heye lê dema mere têne datîne ser mîzan û qapana welatparêziyê ji aliyê dîrokî ji aliyê siyasî ji aliyê exlaqî ji aliyê gelek aliya wekî nivîskar wekî hoşeng ez çi qeyse Partî Demokrat neacibînim çi qeyse rexneyê me li ser hebe lê ez xwe di sengerê Partî Demokrat de dibînim li dijî dijminê gelê Kurd li dijî dijminê Kurdistana Iraqê yek gotin yek helwest yek nerîn bê tereddûd bê dudilî biryara me ev e nerîna me ev e helwesta me ev û wê wisa jî bimîne baş e ev serkeftina hanê ev qezenca hanê ev destkefta hanê kî jê nexweş bû kî bersiv xwar yekemîn kes deqê kaba deqê xara ê ku dersekî mezin xwar têkçûyînekî mezin xwar û nizanim yanî ji ber ku fedî li cemî tune ye ka wê bi çi rûyî derkeve beramberî gelê Kurd ka bersiva vê têkçûyînê hanê yanî li gorî edeb û exlaqê siyasî demokratîk gerek îstîqala xwe bide gerek îstîfa xwe bide ji partiya xwe û cih bide yekî din yanî kan binerin kî ye ev ê ku lo zirta dida xwe û çewlebaz ka li ser sehneya li ser dika şanoyê di dema hilbijartina rêklama hilbijartina de diçû dihat çewlebaz dida xwe çiva dida xwe kam ji xwe lê binerin ê ku sûn dixwar û soz dida ku wê tişta birûxîne wê têk bibe wê Partî Demokrat hikûmetê biguhere û êrîşên we dîtî ka hela em niha ewlo min ji xwe lê temaşe bikin li van zirt û van soz û van sûndê ku dixwar ka em carekî din xem nake vê carê ewlo biçekî min ji xwe bi qerf û heneke em ji xwe lê binerin kan binerin bê kî ye ev qerasê zilam من پرسیارم هەیە چۆنە بێتەوە بە سەرۆکی حکوومەت 51 نەما یانزە بە هیچ نەما ئەتوانێ یعنی بەڵام ئەبێت پارتی دموکراتی کوردستان ئەزانی چۆنە زاب خودێ بێ ئۆکەی یەکێتی نابێتە مدیر عام کات مەسوور نابێتە مدیر عام زاب خودێ وناس كر كي يعني بافل يانجي باطل طلباني أب يعني كانها أب قف خوارني هاني أب صوزي هاني كود تشون يعني از برسف نادم از بيلم هفكاري مني دبي خلق هاني ده اگر کم ناوی بکن افکار بره او برسفا بافل بده فرمو توم تو برسفا بافل طالبانی بده کو هناك بكنن وبيجن حيفا توم يعني كو برسفا تويهشت كو برسفا بافل طالبانی بده خمناك بره بده يعني او نها gerek bafıl talabani eger biçek mantık û axlaq û mejî hebe jê divê gerek li xwe vegere
او زرتو فورت بافل طالباني دا خو يعني ولو ملل ليدن ركو سري سدي سد جي سركفتني باور بو ولو مسوگر کربو تدگو قي تيكچوينا بارتي ديمقراط بدس خستنا سركفتني وبرلمانتويا كردستان عراقي ولو بيري كاوي دي يعني صوص دابون اخويا قيس الخزعلي وحشد الشعبي ايراني صوص دابو لو ما وجولو شخو باور وزرطات داخل وقفات وخار وزعب خودي اوكي بي اوكي يكيتين اجتمان كاك مسرور نابه مديري عام و والبان يعني بان قرفي هان في قشمرية هاني وتماشكر لو ما بيجمكو لايق بو كتوم برسباي بده خمناكي وتوم ايرو برسبا قلق حسابت ديمك اگر بارتي ديمقراط بي سركفتنا هاني بدس خست ويكيتين اجتمان نلقوري كسوزي داقل بافل طالباني نلقوري سوزي كود داقل جرك نها أصول ومنطق وأخلاق تبيجيكو يكيتين اجتماع بتشكي لخو بقر وبتشكي حساب بافل طالباني بخواز حساب سروكي خوي نووي بخوازه كو اف سروكي هاني يعني بتشكا كو يكيتين اجتماع مابو او خصنا بحرية يعني نها اگر جلال طالباني شگوري رابانا وللاي خو بنرياغو ولوان زرطا دخوا وان قفخورني هاني وان چولباس كاد دخوا وچوا دخوا وكي مهرجة ولو السر دبا شانوي يعني ويدر كتا چند سيلي عليه خستان وبشر بقريا قورا خو وشخور فقيرات قورا قد بقريا ما يعني چي ميمون چي قردك لدنياي هشت يعني از بحثا خودي سوزا زاب خودي وشاي يعني بذي خباورية هاني نهاك بير فرق ناكش برك يعني دبكو بوزي نشوت يعني وك هبل جميع ويكيتين اجتماع جي ايدي اف جريجري اي بير كوسترات وشيخ جعفر وساعتي مهدي بير وان افان كسي هانيجي خوياي بافل طالباني وان كريه بمقامه بمنصبه ببهرا بباراستني بحماية وبعربة وسيارة وان كريه لو ما نكارن خودي هلوستكي ميرانة خودي هلوستكي ريفورم خواز لهمبري سروكي خوي نتوي راوستن وحساب جي بخوازن اف اي يكمين بو كو يعني اف هالبجارتني هانا جيره وكي سيلي كي ديروكي بوده بلكي دمين بيش دي بچكي ولو بعقل بالتربية وبأدب لما ذاك بهالبجارتنا بأخلاق وبالتربية ذاك بهالبجارتنين دمين بيش أجر كما ودبكو بمينيش دبكو بميني يكتين اجتمان ببيرنجي هاني بردوان بكر الجوري ما ادوم قي برادري ما كردستان عراقي جي تماشا ديك بارتي بالتايبت كاك مسعود برزاني بتايبت سرگرديا بارتي لگوري ما بالراستي تشتكي شاشتكي گلكي مزنه ديسا بقرن وي پيمانا نباش وي پيمانا كو ب يكيتين اجتماع رمور كربون وتشتين لكردستان عراقي تشتين لبرلمانتويا عراقي دناف خود بار بكربون نما خلاص يعني ايدي اف هيزا يعني تشينا بيك تشل كرسي لكردستاني هبه هر كواليسيوني ينجي بعيني السوية بعيني قراني
ليكيتين اجتمان بنري يعني ولو نابه او بيمانه هاني ندبي كلي ذكر دبي ور شراندن ور آبيتن چدبه لگوری نری نامه کو پارتی دموکرات کوالسیونکی چه بکه حکومتکی چه بکه بینجی زائد یک يعني حكومة أغلبية چه بکه و هيزن إسلامي هنه يقرتية إسلامي جروبين دين هنه کو پارلمانتری وان هبه حتى قناغ كوتايا تركمان و يعني كريستيانا جي هي كلدان وسرياني وأرمني و كيم نتوين لكردستان عراقي كواليسينو كي ولو چه ببه كو كارب حكومتكي بفيرنجي ورا آبا كرن بريارا يكم آو في حكومتا هاني بي يكيتي بي شخصوار بي برماين يكيتين اجتمان ورهند وابراهيم احمد وطالباني اف چوبا هاني بيوا حق كريه كوز ناويوان بكم چوب براستي جبركو اف آلية هاني اف آلية سياسي ايدي ولو بيرو بوچون نتوي ولو تشتكرين وكي عيب وكي شرم ده هريما دبن كنترولا وانده كو حتى روجا ايرو دردكevin ايريشي هلوستا ريفراندومي دكن ايريشي هلوستين نتوي بارتي ديمقراط دكن حتى روجا ايرو يعني ابانا وكي بكك عيني تشيروكا بكك جسالي 10,000 ده حتى روجا ايرو 24 ساله ايريشي ما في چارنوسي ما في دولة بوينة فكري نتوائي نصنامي نتوائي بككجي ايديشي دكه لآلية دنجي لسليماني وبرمائيين يكيدين اجتمان وغوران وشيخ سوار وابانا ابحمو ده سنگرا لدجي ناسناما نتوي بيرو بوچوني نتوي داخواز نتوي ما في نتوي يك هلوستن demek eğer koalisyonaki çe bibe eğer hükümeteki çe bibe لگوری me ez bim ez ewlo bikim biryara yekem çek ji distê yekîtîn niştiman ez bistînim bi piştgirî û bi alîkariya hikûmeta Bexdayê çekên di distê yekîtî de nemîne di distê partî de nemîne çek ê wizara pêşmergeya be si ev wizara pêşmerge سبه گوران به دستهلاتدار یکیتی به دستهلاتدار پارتی به دستهلاتدار کی به دستهلاتدار اف پیشمرگه بمین آلی کی سربخوا سروریا کردستانی به پاریزن اولکاریا کردستانی به پاریزن جواکا کرد به پاریزن نبن هیزن عسکری ای حزبی بریارا سرکه اف لگوری me بریارا استراتیجی کو پارتی بیچک ببن پێویستیە چەک di destê hizba de nemîne ne yekîtî ne partî çek hêzên eskerî pêşmerge bibin pêşmergeyên Kurdistanê nemînin pêşmergeyên partî nemînin pêşmergeyên yekîtî ji wî mantiqê berê û mantiqê hizbê çekdar û partiyên çekdar ku berî qunaxa dewletbûyînê ev bû yani منطقي حزب الله للبناني وللبناني دبينن دهندري كردستاني ده نمين بريار استراتيجي آسرك أبا دنافر جلق بريارين دن هبن ليد السريدة دبي كواليسيون بيكيتي اجتماع نبه بارتي يعني نكب وي روشاهاني كو مجبور بتعويض وتنازل ج يكيتي اجتماع بك يانجي اگر کوالسیونکی چه بو اگر چه بو دبی شرط اول هیزن عسکری یکیتین اجتماع هیزن وی اولکاری حمو سازی سدیست بحکومتا هریما کردستانی گره دایبن نه جمر یکیتین اجتماع و آلی گره وی و برپرسی ویش خور دولت اکید سلیمانیه ده چه بکن و هر جاریه ولو قفا بخونا مي سليماني شاري سليماني قد بكن وبشينن جا
يعني تبلي نقشة عراقي بكن شخوا عراق لبي مثلا هاني دقرو دخوازه وجير دخبتي يعني يكمين بريار لقوري مد بي أب ويعني أجر بالراستي بارتي ديمقراط سركردايا بارتي ديمقراط لسر هري مع كردستاني دترسه دبي بذي شێوازی نێزیکی پرۆژە و پلانên حکوومەتا کۆ گەرە وەرە ئاواکردن بڤی شێوازێ هاانێ نێزیک ببێ پشترە دەما چەک ji destê yekîtî niştiman têgirtin çek ji destê PKK'yê tê ji ber çekê ku di destê yekîtî niştiman çekê PKK'yê çekê di destê yekîtî niştiman çekê Hezda Şabî ye çekê di destê yekîtî niştiman çekê Îranê ye ev çeka hanê hertimê wekî xencer be di pişta Partî Demokrat di pişta Kurdistana Iraqê de dibê ev mesela hanê bi ciddî û yanî wekî bûn û nebûnê lê were mêzekirin û çareserî û planên ciddî jêr were dayîn eger hikûmet çêbû û biryarekî bivîrengî derket û piştgirî ji hikûmeta Iraqê hat piştgirî ji Amerîkîya jî hat wê çaxê eger yekîtî niştiman qebûl neke yemekî dibe hêzekî eskerî wekî milîşya li derbayî qanûn li derbayî yasa û wekî hêzekî çeteya wekî hêzekî mafya ji xwe neha yani bafil di nava karê mafya de ciyê wî li pêşe û rola wî li pêşe ew ê din jî ye ew ê ku nifşê nû yan cîlê nû Şehswar Ebdulwahid jî ew jî di yanî li gorî informasyonê li ser wî ji miretên di nava bazirganiyên tarî de û qirêj de û yanî tîcaret û tiştên xerab de rola wî jî heye û hemû li cem Cemîl Bayîk yekin yanî tiştê ku Cemîl Bayîk tîcareta narkotîk û ev bazirganiya narkotîkê ku çawa baca xwe jê distînin tiştê ji Iraqê tê Kurdistanê diçe Ewropa tê Rojhilata Navîn PKK baca xwe ji vê mesela hanê dike aynî tişt yekîtî niştiman û ev navê wî çi ye Şehswar Ebdulwahid aynî rol dilîzin li gorî agahî û informasyonên bi ewle ku ji Kurdistana Iraqê ji miretin û çavkaniya me baweriya we ji Xwedê be ne Partî Demokrat wekî din yanî dostê me hevalê me Êl Slîmanî hene ku van agahiyên ku ez ji agahiyê wan bawerim ez vê pêşniyaza hanê ji Partî Demokrat re dibêjim eger pêk bînin tiştekî gelekî baş e berjewendiyê Kurdistanê tê de ye berjewendiyê Netewê Kurd tê de ye ku çekên hêzên siyasî li destê rêveberiya hikûmeta Herêma Kurdistanê de be ne di destê partî û rêxistina de be dibe ku sibe partî jî wenda bike partîkî din were bibe desthilatdar ev çek ev hêzên eskerî nemînin ê partî nemînin ê yekîtî bibin ê Kurdistana federe ku bibe zemîn û bingeh ji bo Kurdistanekî serbixwe ev nûçeya ku we dît medya PKK ji xwe lê binerin yanî ez ê niha dîsa bang li Tom bikim Tom ka were bersiva Fratê News bersiva vê nûçeya hanê bi kenê xwe bi qerf û henekê xwe bersiva wan bide behsa têkçûyîna Partî Demokrat dikin û ji bo têkçûyîna xwe veşêre ya berê xwe didin ku Qur'anê
بشوتين توم فرمو برسبا وان بد يدومين كو خخست دنافا بركا يكيتين اجتمان ده و نلازم بو خطي خبير او شهانه يعني لو شكيولو بر خراب بر بيس نلازم بو او جي وكي ابو تشيا دعيني چizgiye de بدعيني خطي de بداخيان يا بكيكي دخلك درباس بوي de چوا مقوت يعني بحثا ويكر چوا بانگ لك خلقي دكر كو للدجي پدكيبن ودنگ بدن يكيتين اجتمان برادر کاشخور لأخافتناوی بنرن به چی دبیش باشه دنگت با چه داده ها ناف در ناف اندام بیجن ایکونا هیزی کنه هیزی هنه اما کی روجافای کردستان بفکرن و 10 سال ای شورش روجافا بفکرن البته يعني بو ما يعني طرفي هاري كو بو برجمدي ما برجمدي ای روجافای کردستان وقال نتویدا البته نه طرف یکیتیا اجتماعی کردستان یکیتی و سرکتیا کک بابش يعني دنگت بو بافل طالباني ويكيت اجتماعي كردستان ده ايه بنبدا از چه بیجم جیر از چه برسه بیجیر بیجم يعني من سر فيسبوك جيولو برسواوي دا لي خمنا كأزي ري بدم جنرال توم برسوا جنرال مظلوم بده بکنی خو خوش وگج برسوا وی جنرالی هم بده فرمو انجام هالبجارتنا يعني ابي جنرالي هان او جيولو اب انجامي هان سيليك وشويشير وسيليك ايش قنديل رابو وج هذا بو دو بارتي وشقل ماس بارتي رابو حمو جروب وميديا بكيكي جي مدني فرحو بقرن ودا آمد دجلة دركبن وقاقصار اورا مار دركبن ونزانم فرات نيوز وستيرك وميديا عبر وازقر بوليتيكا واف تشراف وشوبا بكيكي تهوائي قالي كرد برسم دوان مظلوم عبدين يعني اشتر بيجم يعني انا رستم جودي صاغ باناش غوريرا بانا مانوي وبهاتانا وجديفلا قالي كرد لباشوري كردستان اوي سيليك التخستانا اف حالة خوخستيه چيشتر لازم تقبابش بيروشاني ما ام ناز دكن از ناز دكم وتناز دك تهرب فري عسمانا تهرب عسماني حفتا بككشت نراسي تل جنب بككي نخ قي بوزي تناشا وتقو دوران كالكان نافا حوالي تبي بهدلينا يو از فدي دكم قيت فديناك بككي حق واسطة خاين دبينه حق واسطة بيس دك تدور بيش دك وتهينا اجمر لغوري حلوستا بككي ديش دهر هوا تخوار تنخوار ويصحته عافيت بدل سردليته وسردلي بافل طالباني ابا قالي كرد برسبا ودا حوالي بسركه تدنگي خدا يعني نها اف كسين كدنگي خدان بارتي ديمقراط حمو خاينن حمول دجي خطانه توينه حمول دجي خلي سرياته ديمقراطيكن تشخو فديناك فان داخيانيه هاني دده نتفديناك براستيد فديناك يعني ناصري حج منصوروش خال هوالي خبنر بيتشي يعني اشير بيجم كاتب برسواي بده توم جنرال توم جي برسواي ده كاتب برسواي بده اتش برسواي بدم چيشتر لازم يتذكري بقوتانا ام لقل حلوستا قالي كردي لعراقين او تشوش خورد بينن ام پشتگرياو يعني حلوستكي قشتي حلوستكي نتوائي تن مجبورتي كيف السنگري يكيتين اجتماع لدجي بارتي ديمقراط وقت چواد نوتو پنجاده تكت سنگري وان چواد
د نوت و پێنجا د ئۆغستۆسا نوت و پێنجا لە دژی پارتی دەموکرات بریندار بوو بە سەدا بە حەزارە پێشمەرگەی پارتی دەموکرات خوینا وان شتە تێخواستن دیسا گیهاشت وێ قوناغا بەری 30 سالی ئەو سەنگەرێک بەری 30 سالی تێدەبوو لە دژی پارتی دەموکرات دەتکاری بوو شتێکی گشتی بگۆتانە ئەم ینی vê ezbûna demokrasiyê em hêvî dikin bi serkeve kî were ser desthilatdariyê em bi geşbînî lê dinerin de serkeftinekî ji bo gelê Kurd yanî axaftinên diplomasî axaftinên giştî xweş û normal ne kesekî aciz bike ne te ser kesekî bihesibîne hala ê min me helwesta xwe dayî diyar kirin ez yekî serbixwe nivîskar rojname tu serokê Qesedê ye hey xwelî ser ma ev helwestê te da çi eleqa vê helwesta hane bi siyasetê ne heyfa tom bersiva de bide û heyfa min jî ez bersiva bidim lê ji bo bimînim malê dîrokê ku heta roja îro bi vî mintiqeya yekî wekî te nikare bibe yanî kî te bike generalê çi halê çi heta di meselê siyasî jî de abeya siyasî ez ban kî bikim ez ban Nasirê Hejmensûr bikim Nasirê Hejmensûr wê bersiva te bide ji xwe Nasir jî yani ez saxî û selametiyê jêr dixwazim ez nizam ka rewşa wî çawa yenê kev halete xwe xistiye general Mezlûm Ebdî wê Bafil Talebanî birayê te kur û Bafil Talebanî birayê te ji xwe fedî nake tu Bafil Talebanî dike bi birayê xwe di tu layîqî xwe dibîne birayê te bide bire birayê te xem nake bire wilo em piştgiriya lîsteya yenekê dikin û em ji niha de serkeftinê jêr dixwazin em dizanin ku Başûrê Kurdistanê hewceyê guhertinekî mezin e ji bo ku rê li pêşiya desthilatdariya tek partî tek malbat û em bêjin yek nêrîn demokratî li wir hatibû seknandin felcandin ev xanim ahanê jî bi navê PYD piştgiriya xwe ji Yekîtîn Niştiman û lîsteya Yekîtîn Niştiman re ew jî xwar te xwar yadê te xwar de baş e sihet û efiyet bi wê noşî can bi li ser dilê te û li ser dilê Cemîl Bayîkê te û PYDya te û Aldar Xelîlê te û Newaf Xelîlê te û Rêdûr Xelîl û Taha Xelîlê te wê sihet û efiyet bi Rebbî we xwar ev têkçûyîna hanê bi we xweş bû de baş yanî fedîtine kam em çawa bersiva ez dîsa general tom bişînim bere bersivayê bide guneh na xem nake guneh yanî ez ê wekî jinekî Kurd wek keçekî Kurd lê binirim biçekî dema wê rexne dikim ez ne wek kesayetiya wê ez dema wê rexne dikim wek kesayetiya wê ya siyasî partîtî apûçîtî xapûçîtî ez rexneyê vê kesayetiya hanê dikim ne wekî jinekî Kurd normal rêz û ji bo hemû jinên Kurd re hene ev jî çû ka êdin kî ye qerasê siyasetmedara em li helwesta wî binerin bê ew ka hala ji me re çi dibêje ev hemû di nava yanî medya PKK û medya Yekîtîn Niştiman ev apûçiyên ku di nav de bûn seferber bû PKK wilo seferberiyekî li dar xist ku ji hilbijartinên Hadep û Madep û Dew partî û Çeqelmas partî xurtir daketibû meydanê û xwar û têkçû wê noşî can bi li ser dilê te mehdê te pê tirşne bi birêz Cemîl Bayîk birêz Dural Kankan yanî gelê Kurd bersiva we da wê dîsa û hîna di demên pêş de wînê hîna bersivên xweştir bibîzin û bibînin hûn ji xwe re niha diyaloga xwe bi mîtê re xweş bikin ka hala bê hûn û mîtê hûnê bigêjin çi ev mijarekî dine zêde demê pêş de li ser biaxivin yani dengê xwe bidin kesên welatparêz û kesên dijê dagirkera vî warî de berendamên wî awayî destek bikin bi vê dê de PDK hevkariya dewleta Tirkiyeyê dikir lazim e vî warî de gelê me hember wa xwedî helwest bi û vî awayî ev hilbijartin em hêvî dikin hikûmetekî
حکومت بگو هرتون حکومتی که دموکراتیک بکبشونه. بله تا گفت ولایت پاریس ما بس تا چیه کو کسی ولایت پاریس ایش بتدنگ بو بده یکول ما بس تا ما اوه یکول نها لدیجی داگیر کر خودی هلوستن دخوازن باشور کردستان بپارێزن دژێ تایبەتی داگیرکاریە دەولەتا تورکیە کون حال وێدەیە ئانژێ ئیرانە ئانژێ مەسەلەی کەرکووکێنە مەسەلەی جهێدنە و دەڤێرێ دابڕینە ویوەریدا یê xwedî li axa Kurdistanê derkevin û yê ji gendeliyê dûr xwe digirin wî rengiye û tenê mesele başûr jî nîne ew kesê ew ê bî yani yê xwe Kurdistanî dibîne. برای زبیر عیدار کوپی ورا یعنی کوپی ورایش برکو از نازکم هما ویا yani رونه بچکی خولو بهجینه دبی کو ورا بکه ور اکسیجینا وی جشمر بحثا یکیتیا نتویدک و بانگه یکیتیا نتویدک لسر مدیا بافل طالبانی kanal 8 ريكلاما خطا نتوایی و یکیتیا نتوایی و کنفرانسا نتوایی هی خلی سر معنات انها ل تنونورتیه بناوی کجکی درکتی نبناوی کنکیجی بناوی کجکی لسر kanal 8 بافل طالبانی درکتیه و بانگ لگلی کردکه کو دنگی خوبدن آلیه نتوایی و لدجی هلوستا پدکی بن باش دمات الهمبري بدكي وهالوسطى بدكي وتويدك آلية داگر كرا إجا حشاي حزورا و يعني أفقو خارنا هاني وبانجي تي يكيتيانا تواي كات كل ما كنت هيزكي سياسي كوچل كرسي دي برلمانتويا كردستان عراقي آفادرا آنية كو بمليونا آلي گري هموي هانا تويدك آلي كي خاين كاباش يكيتيانا تواي آكوت بي باندك الكرما هی خلی سر نه کورس و پرورده سیاست ایشتر لازمه یعنی کاتا چی کریه؟ تا از اینا برصفاته بدم يعني دمجاري دنت ازي برصفاته بدم هل وساطية قريج على الهمبري انا كسي ازي برصفاته بدم هاي انا كسي فقير عشتت تنا زبير ايدار جبر بس نابج يكيتين اجتماع لآلية دوري جندلية آلية يكيتين اجتماع دوري جندلية تب خديك تب قدري خديك يكيتين اجتماع لقوري ذهنيتها مالباتي وعشلتية يا تاتي كان يخوب كي بك خي يعني بتشكي فدي بك جوي بوري خوي سبي جوي وي او زكيتي وكي مشكي بتشكي ولوج عمري خو فدي بك يعني تشي تخذ خوفي روشاهاني برز بير عيدار يعني هما بتشكي به لمرا وكي تركا قوتي زرق قدر ريزيج اشتر بقريا وعيبي ت جندلي ويكي وكي بافل طالباني جبوتا ميناك خطانة توي ولهمبري داقر كريه راد وسته يو از چي فيار بيش مانا آبويتا سروكيتا نووي بزمانك اهولا جفر حياة بروكسل قوت از هيوي ديكم حساسية دولتا ترك لباكور سوريا برچاف در باس بد ده برصفة آبو بد خوديه هالوستانة توائي مانا انا بكك حقاقيا تو چند مهنه نهاجي ومقلق جارا بحث كريه بميتير دناوا ديالوغي دنن ودرد كذو تو مديا شكرين بككي تجريد سرسروكاتي وتجريدات سرسروكاتي تجريدات حالي هي خلي سر يا يعني آمن يعني قالك سباس ج منافي ويش بيركر نفيسكارو لي كولينرا منافي ويش بيركر خانما زبير عيدار كو دفجي بردا وخجي قدكر يعني هلوستكي قلكي باشكر قلكي بيروز كر يعني براستي هلوستكي بيروز لهمبري يكي وكي زبير عيدار منافي ويش بيركر از ببونه اوی پروگرام هانه براستی از سلاف جیر دشینم خانم هجا خوشکا هجا ای زبیر عیدار یکی کو وکی توم قرف و حنکی خو پی بک یعنی یکی وکی آپوچی کو پیر بجین
جیانا خو پیر پارve بکن نه کی کو مره بهنا سیاست مدار جیتی بهنا پاریزر جیتی قاشو میرو بره پاریزر بهش خو فدیناک شخو فدیناک و جاج مر بحصا یکیتیا نتوایدک و ایلیشی آلیکی سیاسی دکه کد هلبجارتن هب سرکت تا خوار برز زبر ایدار تو و حمو جبهیاته و حوالیته و خوار و افتیک چوین خوش بول بردلیوه وی صحت و عافیت وی نوشی جان وی امدی ون هینا تیک چوینین وکیدن جیوی و هین بهتر ونی بخون انا تبين روي وسروكي وين ووي وريخصنا ووي وتيخ حالي بتركاره شو قيس التعويز وتنازل وني هنا بيترج تركار خو داخلين وندو خاصن قال كرجي خوش تركار داخلين لينا قال كرد لباكوري كردستاني لباشوري كردستاني لروجافاي كردستاني لروجولاتي كردستاني ولدياسبورا وتمبر سواء وكتبت وإيل بشتده قلت وكي بوكا كي بلاستيك مظلوم آمد ونزانم آدم أزن ونولي فركوش وكادر مادري بككي ولو توك بوكا بلاستيك ولو دبن وتينن وتجي وك بخباقات ولو دا آخذ بيشك شرم بيشك فدي نقلك بيشك شخو فدي بك برز الهام احمد ولو خو ديار كرنكو وزير كاري درفا خولي سريعة ديمقراطيك مبرر بحث كري كل لأوروبا بوي ناوي هاني نهاتف دقار بري چد مهم بحثاوي كر لسر مديا ألماني خب ألمانا شيرين ديك جي ألمانا رد بيجي كسن كون جوان أبيكو وان درفاي سينوري ألمانيا بكن كسن كرمينال أم حاضرن وان روجافاي كردستاني وان أم بينين جنبخه كاز چجر بيجم توم گناه يعني از ناهيلم توم برسبا الهام احمد بدلم گناه جنكي كرد ديسا يعني جبو خاطري جني كرد ازيلت ببورم برا جنين كرد برسبا تبدن برسبا حلوستا تبدن ابوچي خوشش ششتن جوي داخ يعني نا شاشات بو فهم كرن و داخويانيا وي بزماني ألماني أشكره وزلال ومبشك جي دبي فيديوي دي بلافكر وكي بلغة نكارن بيجن كو بي هاتي ليستن ونزانم جاب درو مرو يعني بس يعني ليلهم أحمد أشكره ولد بيجي وكي بارسكا بين جمع كسن كرمينال إيج نتو يعني سوري بن چه كسبن ام حاضرن امان لجم خو تدبيقي روجاواي كردستاني يعني خولي سريا ديمقراطيك آچوبي هما كي جان كسن كرمينال دكارم بينين جب خو راست دكارم بينين جب خو جبركو يعني PKK كاري كرمينال دك لأوروبا ولا روجاواي كردستاني دكارن يعني PKK دكار في رولا هاني بليزه بشرم بفدي بحياة إلى محمد ببانغا هاني دكه وابوچی بشترو خوجه بانگه شادی فهم کرن و نظارم چو خود خوازن ویو جر پینه بکن یعنی جا پینه وانجی پینه رزیایی و گنی و کفکی و عفنکی يعني ابوچی اکو خوستن جه الهام احمد ر پینه بکن حيا كيجان درجة حيا كيجان رادو وكوناغي PKK إنسانا خراكري إنسانا تلف كري أفلام أحمد دكاري بوبونا أكتيفيستكي سياسي
بێ کو di nava PKK de be ket nav PKK dikarî bû dîsa ew jî ji nava PKK rûne wekî kesayetiyekî serbixwe lê tu çi ji wan re bêjî yanî ji xwe axaftina wê daxuyaniya wê binirin a Mazlûm Ebdê ku ji mir re tilîlî û halan û şabaşa ji bafil Talebanî dike hema herdû yek herdû jî kadrê PKK ne û qaşo herdû jî temsîla xwelîseriya demokratîk dikin yek ji aliyê eskerî yek jî ji aliyê siyasî ji xwe li daxuyaniyê wan binerin û win bersiva İlham Ehmed bidin û Mazlûm Ebdê bidin heyfa Tom ez bihêlim bersiva İlham Ehmed jî bide yanî bersiva Mazlûm Ebdê da xem nake lê İlham Ehmed yani ez qeymîşî Tom nakim yani me wî îro pir westan bi vî kenê xwe xweş li gorî malpera Monitor a Amerîkî emberî zeman ku têkiliyê wê bi PKK re heye têkiliyê wê bi rêveberiya Amerîkî re heye bi Qesedê û Mesedê jî re heye dewleta Tirk dîsa bi apor ketiyê diyalogê me berî emberîn zeman li ser Xanî TV di rêya vî programî de ez jî û birêz Selîm Çîrokaya jî de me behsa vê mijaranê kiriye ku wê apo di demên pêş de daxuyaniyekî bide û bang li PKK bike ku çeka deynin yanî û ji Qesedê bixwaze nizanim dûr bike lê tiştê stratejî divê hewldanên niha tiştê dewleta Tirk in dewleta Tirk ditirse eger lêdanek li Îranê çê bibe ditirse ji encamên wê ku li wir jî yanî rewşekî awarte çê bibe Kurdên Iraqê Kurdên Îranê statûyekî bistînin lê dema PKK û dewleta Tirk li hev bên îdî ew herêma hanê PKK wê bibe alavekî dewleta Tirk di hundirê Îranê de ev yanî ev ji aliyekî û PKK bibe li dijî daxwazên Amerîkaya di hundirê Îranê de PKK bibe li dijî daxwazên Amerîkaya di Rojavayê Kurdistanê ji ber ku dewleta Tirk a kûr û a eşkere AKP û MHP ketine wê rewşa alarm ku rewşa rojhilata navîn a hesas û têkiliyên Kurda bi Amerîkana re li Rojava li herêma Cizîrê rojhilatê Firatê û li rojhilatê Kurdistanê dibe ku têkiliyên Kurd bi Amerîkiyan re xurt be banga apo ji Kurda re bi giştî ji apoçiya re bi taybet li hemberî Siyonîzm û kapîtalîzm û Amerîkayîzm û Natoîzm xwedî helwest bin li dij bin ev daxwaz a kî ye daxwaza mîtê ye daxwaza dewleta kûr e li ser zimanê apo wê werî kirin ji xwe Qendîl li hemberî vê mesela haneyê Qendîl û serkirdeya PKK li dijî Amerîkayê li gorî xwesteka Îranê tevdigere lê çi dimîne gelo wê Qendîl qebûl bike çekê xwedeyîn yan na ev mijar e ev nakokiyên di navbera apo û Qendîlê de heya çi derece dikarin kêm bin û li hev bikin û xwedî helwestekî bin yanî PKK çekê xwe li Bakurê Kurdistanê deyne bes PKK çekê xwe li rojhilat ti eleqeya dewleta Tirk pê tune li Kurdistana Iraqê jî eleqeya wê tune lê li Rojava jî dibe dûr keve dûrî sînor bikeve yanî planekî bi vî rengî helbet wê planekî genî be di navê çareseriya mesela Kurd li Bakurê Kurdistanê apo û dewleta Tirk xwal û xwarzê li hev kirine
و دخوازن به پلانا هانه لسر گلی کرد فرض بکن و آلیگرین پککی و دست به بحانه یا بکن یکی وقت مدنی فرحو و آمد دجله و درکف بلا 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 و ولو قلو قلستان بینن چوکه و آبو بکن قراسه و چاره سریع آبو آن دموکراتیک تسلیم بوینه جه دولت تعتر کرد و بگلی کرد خوش بکن و شیرین بکن ده من پیش ده اف چیرو کهانی و اشکره و قشارتی بی فدی و بی حیا جرایا گلی کرد رو وره اشکره کرن رجا گلی کرد که بچرنگی برسوی بده اف جیدی مینن جروجن پیشی آمد تماشاوان هجا تماشاوان خانی تیوی لور امتین داویا وی خلکی دیسا سرکفتنین گلی کرد دستکفتین گلی کرد باشور کردستان لو همه پیروز دکم به هیوی و داخوازا که اف سرکفتنین هان هینا پیش بکبن هینا خورتر ببن از همو کسین که تبلیوی دنگدانا هانه بونه و دنگی خدانه آلین نتوی آلین اجتماع پروری که انجام دان دیار کرن کینه از وان سلاف دکم سپاس دکم ده ناوا خیر و خوشیه ده بمینن دما و خوش